Maitho na matoma aikari a Ugenya na Embakasi riu matirĩtwo gweterera mumirira ma gĩthurano kĩa ũmũthĩ thutha wa mihang'o ya ũikia wa kura kũhingwo na utari ũcio kwanjĩrĩria. O ta ithurano iria ingĩ, gĩthurano kĩnini kĩa Embakasi ya mũhuro na Ungenya gĩtinaga kũmerwo nĩ mĩhĩnga ĩtiganĩte ta gwĩkururia kwa macini cia ũikia wa kura ceceni-inĩ mũgwanja mwena wa Ungenya, ungumania na dariri cia gũcogera ngũĩ. One thing we were looking at, we were not looking at even at anything. We were looking at people with integrity, people who can help us, people who understands people of Embakasi South very well. So we are looking at a lot of perspectives in terms of choosing among the 15 people, which we've done already. Nyanake ithatu iria kuratuika igwithaita na matharaita iri moko-ini ma borithi mwena wa Ungenya thutha wacio kunyitwo na matharaita muthemba wa mahiga na mabanga ngari-ini makirikana mumwe ni muoroto wa guthararia gĩthurano. Kuna incident chache ambayo mashine ilipata shida na pia tuko na backup machines ambayo ilikuwa available na kazi ikaendelea bila kutatizwa. Ekuirwo eri mwena wa Embakasi maracukirwo mahitia ma kwaka cuki miti ithurano-ini ya Imara Daima guku muhuraniri wa gaturwa ka ubunge mwena ucio na tigiti wa ODM Sumura akiuga mihang'o ino ni yagite waragania thengia ya muikariri giti wa IEBC Wafula Chebukati kuga gutiri undu muhitanu. Ingawa watu hawajakuwa wengi sana, lakini tunatarajia wataongezeka tukiendelea. Na leo pia vile mnajua mbali na Embakasi South kuna upikaji kura unaendelea huko Ugenya na kuna tena ward inaitwa Lelani ward kule sehemu ya Elgeyo Marakwet. Ceceni 221 nicio ikuhuthika gucuka miti mwena wa Embakasi na 112 mwena wa Ugenya. Gicigo kia Embakasi ya muhuro kiri na aikia kura 150,314 na Ugenya 57,800. Expectation ni tunachagua ule mtu anatuongoza, anatupatia maendeleo mzuri, anatuangalia wale watu wako kijiji, especially sisi wenye tunaishi Mukuru kwa Njenga, kwa sababu Mukuru ilikuwa inataka kubomolewa, sasa wanatuongoza mzuri. Ang'ethanĩri 15 nio mararũĩra gaturwa gaka ka ũmbunge, arani hamwe na ũrĩa warĩ mũmbunge wa Nakuo Sumura wa ODM na mũng'ethanĩri wake Julius Mawathe wa Wiper ũrĩa kũratuĩka hotete Sumura na kura 172 ĩndĩ ũhotani wake ũgetetio igoti-inĩ rĩa Supreme. Nakuo mwena wa Ugenya Christopher Odhiambo wa ODM ari na gibarua kirito gĩa gucokia giturwa giake thutha wa mũng'ethanĩri David Ochieng wa kĩama kĩa MDG kũhiũka igoti-inĩ gũtetio hotani wake.